like kam hikai belai bat kiwai teaching vacancies and others kijing pentep like kam kumba kam hikai kumba nyau teling la bolang hang ka video benta anta kidan kene jempentep la pentep daga country ya vidyalaya jong ka Eastern Command apa Shillong hang kidan lang ki kam hikai bat kiwai ki kam ta hang ta hang ne ro kadan sakade country ya vidyalaya jong ka Nepa Umyam kanero kadon gajing pentep ki kam balai kam hikai berkiwai ki kam tu nyapa je kene ki kam hikai berkiwai ro badan lang kawai hedet kawai pan kabanan kong nyapa jong kendria vidyalaya Eastern Command apa Shillong tarik khaddo kadai sipau tarik benai leber arja penriu tekan sadon ka work interview ha khat lai tarik benai leber arja penriu ha sengi tho ding nado ka por prashteng baje mastap teki post bala pentem kadon ka post PGT Hindi English Physics Chemistry Mathematics Biology Commerce ada Computer Science Economics History Geography tanam taka post TGT Hindi English Mathematics Science Social Science Sanskrit sana dan taka post Primary Teacher kadon sakana ka post basa Computer Instructor Primary but Computer Instructor nam taki secondary section kadang sing nagi post miscellaneous post sports coach yoga instructor instructor arts and craft ta ka post counselor ka post TGT special educator ba ka post nurse tamar kita badla don kini qualification kemungkinan nurse bat kini ki coach ai kila bantam tanang ta baro khoj eligibility criteria kadai kat kom kata ka KVS KV school kirul ki rule 8 baik ka KV school takin sa ka interview la buong pelong ha ka lai tarik banai lebayar arja penriu an sa don apa ka online registration kata tarik khaddu jong online registration ka dai spau tarik banai lebayar arja penriu la don jumpa tayang tu keladap a tu ka link na kamenta ka ne ka online registration ro kata Google Form link dap a na ta la ne pila ban sulaj sa ka website bat sa klik ha badon kata ka link jong ka online registration tanam ta jente pa khamne arak la ai telefon number ba pin phone tingepat sakane ke jimpentep la pentep da kau kendria bidyalaya Nepa Umyam kane kala bo pelong ya ka walk interview na kam tak negi post hikai bat kiwai ha ka khat light tarik ha ka khat wai tarik banai leber arah jar ar phone riu tingepat ya kine ki kam kapor nam taka work interview kadai na do prashteng baje step hadu san baje janmin ka post PGT gidang subject chemistry maths computer science and IP but history takene gidi subjects na kamenta ka post PGT takai dan sagi post computer instructor kadan saka post staff nurse dan saka post counselor kadan saka post special educator bat ka kam data entry operator ro Takadang sa nga post am hikai Valvatika of teacher ayah. Te nadu prashteng bajemat step kan sedang ka registration bat kan kut ha ka porsipo bajemat step bat ha kan ka porsipo bajemat step kan saya pat saka interview. Te gitu badan qualification badan kam kila bantep kini kam hikai bat kini ki post bala bantep ta kini ki artali ki kendria vidyalaya Eastern Command apa Shillong bat kini ke KV Kendria Vidya School kebadan hapo Nepa North Eastern Police Academy kebarai ka kini ka Viki School badan hapo Nepa ha Umyam tingepai menta sakane ka jing pentep like kam hikai ya kane la pentep da kane batho teacher required la pentep da ka Saint Francis DRCC Secondary School kebadan hapo Sidley Nongstoin kane ka post la pentep kadai nam ta ka post science teacher kila pentep ya ka jingpule BSc lane MSc bar kila pentep ro ya ka biat tikila pentep ki along babet na along eligible kila pentep maki kila pentep takido ka bakwa pentep ki penpoi ya ka resume jongki sa ka school office kata hala na shwa ka henriu tarik mo la shay ka sing henriu tarik banai ber aja penriu kadai ka tarik bakhatu tanam tajing te bakam ne arok laban phone to number khandai lai nyau riu nor khandai arsan riu ta sakine ka thop artali jing pentep like kam hikai kane ka wai de naka Olive Academy a court application nam ta ka post assistant teacher ta kane ka Olive Academy kadan hapo lum sa klor mairang
East and West Castle District Meghalaya 79310120 ka qualification nam tangani ka post assistant teacher ha po Olive Academy kadai MA Geography bat kibla pendap ya ka biat tarik khado kadai khatwai tarik banai leber arajar pun riu kila ate ke phone number ro ban phone kandai prasan riu kandai riu san i wai nyo but nyo not san kandai wai pra kandai i wai kandai te kanai kadai ka jing pendap na kanai ka Olive Academy ka badan ya ka School of Fish hapo Lumsa Klor Mairang East and West Castle District. Tasakane ka jing pentep like kam hikai kanero kadai hapo East and West Castle District. Kane ka post assistant teacher hapo ka Umpdem RCLP School. Umpdem RCLP School badan ha East and West Castle District. Takito badani qualification kane kita bala pendap class 12 but sau pausan percent marks. Nang ta ki bala pendap ia ka dilat bat ki bala pendap ia ka MTET ne kala bandai ka tu ka MTET jong ka lower primary section tekas nam kala bu kat kom ka governance norms jong ka post badai ki deficit pay system te tarik khado ka dai khandai tarik bnail ber R1000 arpon riu tanang tang nya pat sakane ke jing pentep like kam hikai na ka tersar high secondary school la khot application na benda kini ki post kumba lightly kawai ka post assistant lecturer ha ka subject physics ka like kawai kila pendap ia ka jing pulai MSc physics nang ta nam ta chemistry kawai ka post la pendap jing pulai MSc chemistry nam ta ka biology kawai ka post la pendap jing pulai MSc botany dan zoology bat ki bala pendap ia ka biat hakini ki subject bala pendap ia kan biat hadin ka MSc pendap ka biat lan kumta bala don ia ka MSc pada ki biat kila bantap kane kila ban apply tarik khado kadai khatlai tarik banai leber R1000 pun rio pen poi shaka school ya ki application jong fee standard form bat ki kot ki slabran kam sha tersar high secondary school tarik khado kan mau khatlai tarik banai leber R1000 pun rio takila ai to phone number ro bapin phone matip khamnya khandai prasan rio not nyau san iwai lai tegitu badan ya ki qualification badan kam sa tap yakini ki application syaban kot katarik bakhado sakane ka wai ka post assistant teacher ladon kam hapo kani ka school bakarteng Evershine English Secondary School ke badan hapo sa snyang te yakane kala bu pelong ya ka interview ha ka khan riu tarik banai leber arja pun riu nadu ka porsi phau ba jemat step hapo ka school office tanang ta ka jing si man bunai kala tho hne ba ka dai 10,000 man bunai kan sadon ro ka free accommodation the qualification na kabanta ka ne ka kam hikai ha po Evershine English Secondary School kadai BA kala pass ya ka jimpule BA honors English bat ki bala pendap ya ka biat te kito bakwa abantap kila ban kali bene de ka bendok yo ka jingtip ba khamne ro phila ban chupun ha ki uto number bala ai kandai riu wai ar pranot lai pran riu te tangki ne ke jing pentep like kam hikai bat ki wai ro ki kam bala pentep ko i dan hapo KV jong ka Eastern Arkama bat KV ne pa te kito baran qualification baran kam sa like tap bat sa pendap ya ka application chupi shwa pan kot katarik bakhado te tangki ne ke jing pentep like kam hikai bat ki wai ki kam khub lai sibun ya phi bar ro